Sad je pola, ja bi tamo negdje pred jednom. Ekipa koja ostvari najbolji rezultat u igri dobiva 8 bodova, sljedeća ekipa dobiva 7 i onda do jednog boda. Slabije. Dobro. Dobro. Bravo. Izvrsno. Prejako. Bravo. Prejako. Znači toga ekipa broj nikad. Zašto ostavite napisano? Nema vagona. Ja ne prije, oni mene imaju Demo. Oktobra? Ja. Kaj ćeš 14 dni? Ja. Već objavljen? Ja. Ja sam što vidio, ja ne objavljam. A si že dao bilet? Nisam.